Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih nak, aku sehat ki. Magro deh pegai bu desa mbe. Icinya kan hilo ni tetek 10 bos-bos itu nya. Mesaya semua na romo warga, lemah kedua panghaji sopalen tope juri, alina peniat acara baru dia gagap pecu. Nah bu desa mah cuy kabar bu desa kude galo kak maga. Terus nang keni. Ih, sana share ka aja sumpah pak dua lagi lambakku. Lambak ka deh ngaji. Weh, den mah gage bu desa he. Tapi cenya kan warga ku pasti mana sini ketetok. Isa nanti kasih wate nga sa disibuk ku meneng nadi di pulau dua lagi, pulau dua payu wate nga sa diresa na Lo kan iplek megati he, jadi lepat di bolaku. Patur cerita lo kini kromo lah he, mah. Lo kan mah bu desa weh kalau tu lele mu. Mbak hede ngaji pak aku nan parkir oto jadi Ana dia ya papa on roku mah parkir. Yu pamule malio tu deh muli mah buat parkir Weh, na. bu desa paku sekarang nak plek doi mu he, upak mah bu anu. Dan ada sabu mah tu. Iya. Makan Weh, kayak kan desa. Berkedangi Iya, pak. kan baju bidang warga. Narok at warga. Tapi di kepangul itu korupsi makok pak liwat kencang peraturan presidennya. Weh, tergantung ya di cara tak masuk bu. Seandainya ya menjadi bu desa, nyamnya wamu. Pak ya macam itu aku tuh macule halus sih pak maku lo macule kasar. Weh, jenis itu aku tuh pak presiden luak ketah. Liwat ya ketah pak nama sisa buru di korupsi mah kalau tembak mati ki. Ini belum takut kajo pak saya pak dia disalah ki sini di warga ye. Ku ikut dia disalah pak bu desa. Nulis salah kak pangang ngatu tapi ya disalah. Weh, haga sedih ko pakoy. Si janji kita tepi itu. Nata 10 ni 2 DP gagal letu. Weh, luntur mana di tabeda dembe. O Salmai. Wasena, jaji mo tahu ye. Pak Muhammad aku dendre pasadi na titi ni na pusat ku na de pagana ji sompala hailala na gonci bi tak tangga na ro. Mena di mapa kro ko de jaji tama na paselle chau kaya. Toba ka. Weh, aja tepak ko tuh mak. Kuma pasal lagi kira-kira igla macilomba. Na pada idi mis tampe-tampe ko sa bato mi warga na ko eh. Ina day di na ganit 30 tahu. Aja tapos sila pagkutuni taja bawa ni pasti kasi nampak tuh do. Maka pihak Salman na ya we mining ito nyambi hadiana ulalu na dendre po upaya ye chau ka pa ya. Mapakiye na ditungan hagana hinamukka kedo de gaga. Isamsiani tengi narti de gawi tak pecu Yan di po kepala desa ibu desa na deni. Yun kanito di sompa si ibu desa he. Mangulo may. Samsiani! Oh, samsiani kan ibu desa. Siya ba di sompa? Ilang nguro. Ini warga. Jirohane harus lumayan itu ya dua alas macam aku bu desa ya cacau tuh kak kuirodo. Udah ki bu desa. Ini dia pegambil sajian aku ye. Agana. Sajian na madak kaki. Iyo be, Cina we. Apa ro kesini di kana Ini pasal. pengurus konsumsi. Na perumahan ngupi dau sampai kang. Dia sana korupsi. Isamsiani dia ini nah isamsiani suruh manu ngaki wes lebih patan di tak gagal. Tembak di presidennya. Sila korupsi. Jangan tenak jat merja pelah ibu desa. Kok sedih pelah. Halo ki maga. Anu he, Salma sunu me Salma. Tega ni. Ini warga ambil kalau mangkeling ada. Ini mu buat mana tuh kepala batu. Ang ganita bu desa. Oma Oma, angkan ibu desa suni mai he. Aron kani mataja ni kapakasina. Nanti lamba kambe he. Pak imo po wayo apo ngamurus cediele. O tiwira di sompes bai bu desa kurak rot tudang. Mau itu nyewelin posisi lo kom seroka krohe. Pak nak nanya mo tuh. Pak aji sompa mo tolomin sila bu desa. Beto gada na sana mina pas tuh. Mereka udah gak ada nana nareka di sompo 250 tapi purwal jawur. Oh, na jalo ni sinay ko aji sompa. Paano lele na dana direct ko kung ngaling awar pacu-pacuri. Mutar ko lula ko dole malalanga. Nanti bisa membek dana desa 2,5 juta. Tapi aja sompo meleleknya mana lo kesana pari kantong sisa. Terpas sampai pak bawah langi. Lo maga. Yo lo kuno pre magati. Padan na panataja bu desa sila aji sompa. Idi situ mati di jalo gara-gara situ itu. Dolo kuno magati.
Weh lu mana tuh tada ulu tahu ke Bu Desa. Yung be. Di kalau diatur ya cau kak ke sini nah ya teman tuh di kampung itu perung kaku baman cita teman tua. Kasi ito ba penghargaan? Arung kan Selamat ini. datang Ibu Desa. Yung wasa na ako pa lang. Bukan resto ni. Iko samsen man kelele mu. Ursuka ko aja sumpah. Masan nah Mana kecek kalakari malas lo tanah kalakari no pidak aku makna aku gelas mau lisa lo minuman dingin makecek macam ning Wasa nga di sompa. Na 2 juta setengah wala ko to anggarang. Mana pa ko mo dali na Dia bisa samsan pak orang mau tuh anggaran. Makanya ito bakacana. Ikut cerana 200 bawang. Jadi lu ke samsan ni. Tadi muka aku tuh di Bu Desa. Lo kak dulu di bawah ti samsan lo. Di Iya, mana magalo kasi- wajuna aku di bawah dia magalo wajuna tuh seling aku dulu magalo mai. Mana kita kumpul semak 250 ribu samsan ni. Pak si kromat to. Jompo apa keruah ke banu Cina. Nari kak 2 juta setengah tapi ya utaro 2 euro tabe ke banu taburik untuk jadi juta beli dia. Mai lo kok. Meremuk Ya, memang apa ya, tapi ya? ya, peti aku salah pak tabe tuh tupak aku dulu nih Bu Desa. Yo, yang penting lo mau kompar kaca di juta. Ya pasal dulu nih Bu Desa. Yo, mereka jadi juta. Pokoknya nunggu mau lama 2 juta lebih daripada ya tupak tuh aku megatoni tahu. Tapi itu curug megat Pak curugin tuh Bu Desa. Kau ni tetap mah kalau kisah nak libu desa lo kerja lo na Dewe Bu Desa. harum mah jiwa cantik Ya cantik roh, mama cantik betul. memang situ karat tempat ki Hello mo. Dapat tabas tak bawargan lagi sompa. Iya betul, mi bawa aku mer lorongi jadi gagal lagi. Tapi Laila. warga memang petabatur tapi na cau si sebut oro. Yo matabuat on biasa wala ko na desa. Bu Desa sampai. Langsung yo tobi ke dulu lo diobi ke romendre. Kaya sa mga bisyan laro. Apa cau inarti sener narti sile. Haro ya sini tampet cibit Ibu Desa roh. Ngati asi dole pertama ya. Sini ndek nih ko magalo to si Pak Iko. Iya mah cukup tuh iko. Ya, peserta pertama untuk lomba karaoke kita undang kepada Ibu Narti. Silahkan maju. Minta tingkat tuh Ibu Desa ya tongan tapu jolo. Mau pesen di dulu semaki dong. Iko narti mereka cewek mengkutu diolot tetong hadim soro kurak ro. Weh na colo mana tuh beti untuk cewek lada ku di soro kok kurak ro do. Jadi apa kau karaoke dan ngaji. Ang lutua main sina anak karabe betul mata. Jajan itu cuma mangi, madanan ni HP ko. Ano mo ito Ibu Desa? May tapa aja sompo ko dito jang dito na reki may. Curi mo. Ari na ka tu lagu alam ni Lauri. Iko narti mereka di lo pilih aku kelong. Tapi pilih aku ke lagu Inggris napa tuh talu aku tudu. Kelong no iko na pilih agak kalau kelo ketudu. Peranan aku Pak Ibu Desa. Menggunjing orang itu sarang dosa. Menggunjing orang itu sarang dosa. Dosa. Masa di Bu Desa. Kuya uhu, di ba magaloral na. Popor langsung punya nih apa dah tomat maten rui. Jadi bujur dia na lolos ya rodo. Cengko na kira magalo ka magariting. Kamu dia sampai masal salam yang betul culi mi kok menunggu pujis cengkok dia narti. Yo Cina, si mo biskit lo peserta lain ya dibandingkan ni mata si bawa ya. Magsara ako Ibu Desa magalo mo. We, bang sagalo ni Narti. Bulan ni ko adilo iko, lo kan nilo mo tuda si upar sila kasi mata peserta lain yang maju ko ya deh. Ni lo mo tudang. Tadi seker lo diundang. Ibu Desa he. Ya anu gai Salma gai Jirohana tuh Samsiani. Iro mama ji putu dengan ji to siro. Ajirohana senero. Her macam makelo iro do. Presiden ko do bidil. Hobi nih ple. Selanjutnya kita persilahkan kepada Ibu Haja Rohana. Rima ide sih semangat ki made Yo na bawa di mata sina krona ya mata jara sedia. Perdamaian ya lo ke lo he. Di perdamaian lo nih kelo Bu Desa. Tapi kan klaim dengan ji. Golor memang suaramu. Yo. Tapi kalau cengko tak semangat. Masuk perampak ikut jari apa kro Ajirohana. Mamu cuma kelo nih tuh gaya lo dinilai kue. Suaramu mi Ajirohana jangan perampak jarimu. Ni magatos sempero. Bahkan nuli ya manu penjualan aku dewa pakro ke do nama pakku perjam-jam aku ro. Do penita aja sompa. Pesan ni beda ngaji. Pak bahasa tubuh sen rodo penjiwa mapa kumatur kumake loki. Iku pelik bayi Bu Desa Pak ya salah tutu kak sedih tudak aku digapung pung budong kaku bam manci juri. Pak dia pelalu kamu teh akelo no he Ajirohana lanjut nih. Perdamaian. Puran ya Ajirohana puran nih damai nih jatuh utur makuli keliru perdamai. Lo kamu tuh dah he. Peserta selanjutnya Salma, alurnya Salma. Dia tamu harga kayu ko aja sompa mana ki ko mo biro. Nih ya elo harus mo biro do. Kayak tuh si Bu Desa.
Ibu dia sudah minta kena ci, kalau alilemu tu ketudu, urung kak bawa ya, tuh aku deh tuh kapung pokok alurun Salma. Sedih tu mak mana kada main tutu apa aku rodo. Teman ya apa cina malai. Dan kenapa dia mak semangat. Dengan disompai. Cantik mbak warga macam dia. Cantik Warga lo foto lo, tuh ya foto lo. Weh, mana itu cantik. Halo mau kelo no. Elo kecupang lu elongnya Bu Desa Wedimo. Dulu, tega relo na rodo. Oh, iya mak kada. Ayo, cocok nih elon itu. Dia pak sekarang kena mana? Ibu desa, masyarakat pada mana itu foto lo. Kelo no Salma, aku mau tajeng. Iya, siapa ngaji? Isim Bu Dek. Iya. Budak dikasih kecupang, budak dikasih kecupang, budak dikasih kecupang, kecupang panas. Muah. Mana kan akhirnya kebuka itu mana disumpah. Mereka cewek Salma, mau di soro-soro ketemu malam ada kek aku tuh. Weh, lipuang kak. Ini aku betul. Tapi Bu Desa. Acita here, acita here, Tadi dia nggak disumpah. Tapi soy, saya manukan itu ya. Salma si Manuka kok kepatu. here. Dia pa ngaji pa kumotor kaya na here na rodo. Oh gayaan Bu desa, juara sedin ka paye. Istirahat no samsiani sih. Iya pak, Istirahat. Itu Alam mereka. maimu. Tuh kali titi medis. Tabe Bu Dek, makasih. Selanjutnya samsiani. Semangat kau di besti. Mak cak narti. Itu harus semake lo. Dia nggak disompai, kena makan burangan itu. Enak pada tuh nggak hatanin lo. Dia sing samsian dengar, mami ka pernah mau so tak tapan, tu tak pernah romo anu. Pernah ka mau. Ya kocok-kocok lo ya lo Bu Desa. Ya, ala balik naik ke. Khusus samsian iga makeup ku tuh. Aron artis tangero. Pan pada tuh tak pernah papul pamutut tuh mau so. Ya ampun dia. Digocok-gocok, bila arisan digocok-gocok. Dia lo penampilan Koki samsian. dia ngaji. Digocok-gocok bila arisan digocok. Ini metone juara saya di Bu Esa. Kalau ada ngegelo, digocok-gocok. Ya. Ya. Digocok-gocok. Ih, hak goyang Bu Desa, disumpah nih bos. Ih, hak goyang, digocok. Ih, gesek Bu Desa. Ih, disumpah, digocok. Ya bahannya juara saya di. Yo, Ari makan bahannya tuh dia lah. Lu agak lo ikut suara sama sini. Yes. Iku juara saya di. Dia agak malah ikut juara ke tuh pada. Cik mana nguring pai bawa warga liwat mau tegal lori ya deh. Merdeka. Merdeka. Wah, jelas ya di samsen nih.